تماشاوان هجا جارێکی دن ئەم di bername Netew TV da li pêşberî we nin em îrojî dixwazin bi îzn û kerema Xuda li ser xwezayî û yanî tabiat û di olê de cî tabiatê çi ye, di Quranê de cî tabiatê çi ye, em dixwazin ku îrojî li ser wî biskinin. Malûm em her tim adetê me herçî kesê ku xeberê olî didin, adetê me em tim bi ayet dest pê dikin. Lê belê wexta ku em ayet dest pê dikin jî em ji çerçova ayetê jî hinekî gereka ayetê dina jî mêze bikin ku em fehm bikin. Di vê dere de ez bi vê ayetan dixwazim dest pê bikim. Xuda Azze ve Celle di Sûreyê Beqere de dibêje Ya eyyühen nâsu ubudû rabbekumul-lezî halakakum وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ve ey insan abdaniyeta ve Rabbi xubikuku xulqiyeta ve u evi beriya ve da kiriye. وَعُبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Davun bibin ji ehli tekvaya. Ji ehli tekvaya. Yani hun mafi hukuki ku Xuda Azze ve Celle deyiyor, layıkı ve rıza Xuda ma'rum nebin. Pir giringi, di piştê vê ayeta ku abdaniyeta Xuda Azze ve Celle jê behsî dike, ji insan ra îjarê sıfetê wî Xudayê dibêje. Divê ellezî ceale lekumul erde firâşen. Ew Xudayê ku ji we ra erd gerandiyî doşek. Ve semâe binâen. Asîman Civara geran diye çatı. Ve enzele mine semai maen. De asimana da civara av nazil kiriye. Ve ahrece bihi mine semerati rizkan lekum. Bu ve aveci civara feki. Dayı hışinkirin, feki dayı çekirin, civara kiri rizk. Ve ahrece bihi mine semerati rizkan lekum. Ev civara kiri rızkı vecid ve deride şandiye. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Zettişte ku Xuda Azze ve Celle jimera tabiatê da doğayê da Xuda Azze ve Celle tiştê ku ji me ra dibe rizq Xuda Azze ve Celle ûşandiye. Peki tabiatê da önem û ehmiyeta tabiatê sade li ser rizqê ku em dixwin li ser vê rizqî ye naxêr. Mesela Xuda Azze ve Celle di kainatê da bi gorî ku rivayet tên kirin belkî zêdetirî wî bi Xuda Azze ve Celle 18,000 çeşit yani 18,000 nev mehlukat çekiriye aniye vücude çekiriye. O her dengavan be hevdayı çekirir. Yani herkes her mehlukatı ku Xuda çekiriye ciboy dengeye. Mesela dına me kurda da bir rastı yani tişteki pir gringe özellikle cilliser mezhebi İmam-ı Şafii herçi ku ben Şafii'yi vakta ku seyid binin dedi belki düşmene xud iti. Vakta ku bahsa beraz tekrin, bahsa hınzir tekrin o dibe yani neredeyse tövbe dikin. Dibe estağfurullah sallallahu düşer haşa mesela bahsa kelbe dikin dibe haşa. Bahsa hınzir dikin dibe haşa. Lebele vakta ku bahsa bi ahlakya insan dikin keseki mi ne diye haşa guti. Peki çına hınzir haşa? Yani berazı ku Xuda Azze ve Celle hulkiyeta vi çekiriye. Goşti vi Kur'an'a da haram kiriye. Goşti vi Kur'an'a da xorina goşti vi haram kiriye. Lebele goştina vi berazı li ser insana halal ne kiriye. Yani hema tişta ku goşta vi ne xorin yani qeykîmasi jêra. Nizeki fayda beraz ji fayda ev insanê ku çewrê xirav dikin talan dikin pisliği xud davêjin ser soqaqa pisliği xud davêjin çada vallahi beraz qîmeta beraz li cem Xuda ji wan zêdetir çima çünkü Xuda beraz gerandî çöpçiyê tebiatê mesela
hayvanê ku di wê derê de wekî mişka vesaire tiştê we tirîşîne, nexweşiya tirîşînê ji mişkê mirdar çêdibe, mesela beraz wan mişka di tebiatê de dixwe. Wê çûp temamê tiştê ku di tebiatê de hatiye riziyayê wan tişta beraz di tebiatê de dixwe. Yani beraz tabiatê doğayê xwezayê temiz dike, pak dike, sterilize dike. Dibe ya sterilize. İzolasyon dibe ya mesela dibe nexweşiya koronaya da dibe dezenfekte. Esas beraz tabiatê ji hinekî nexweşiya, ji hinekî mirdara, ji wan çopê ku hatînê çürmüş bûne riziyanê esas ji wan dezenfekte dike. Bize qîmeta wî çi qas e? Xuda demek beraz her we çê nekiriye. İjar pekî di tabiatê de sadece beraz heye naxir. Di tabiatê de teyr heye, di tabiatê de mesela karxezal heye, bizinê kuvî heye, şêr heye, pisik heye. Yani tiştê ku em nabê wan nizanin bi hezara di xwezayê de û jiyan dikin. Peki em xaniyê wan hildişîn. Ana yek were ku xaniyê insanekî hilşîne, yaxud holika insanekî zarokekî hilşîne, ew zarok dahi radibêje ra isyan dike. Yek were mala yekî xaniyê, yekî stara yekî hilşîne, li ser wî me di bernema pêşîyê de gotibû, me behsa kuştinê kiribû, li ser wî dahî kuştin çêdibe. Îro li rûyê dunyayê temamê kuştina ku zaten li boyê talanî û tajaniya xaniya û malanî ne ku aqwasa insan tê kuştin. Belê ji bo wî ye. Pekî çi heq û hiqûqê me heye, çi mafê me heye em daristana bibirin. Em daristana agir berdên bişewtînin. Em hêlînê karê xezala wan heywanê ku wisa bedew, em hêlînê wan bişewtînin. Çi heq û mafê me heye em wan heywan û teyrê li wê derê ji xwe re hêlîn çêkiriye, em wan bê hêlîn bihêlin, em wan bê mal bihêlin, em heqê jiyanê ji wan bigirin. Qey vaya tişta ku Xuda Azze ve Celle şandiye, qey em mejê va fehm kiriye. Eğer ji xwezayê nebe tu tiştekî çê nabe. Mêzekir Xuda Azze ve Celle di sûrekî Qur'anê de dibe wettînî ve zeytûnî. Qesem dike bi hecîrî û bi zeytûnê. Qesem dike bi hecîrî û bi zeytûnê. Pekî ji tabiat û xwezayê nebe dê hecîr û zeytûn var olê. Di aliyê din di Qur'anê de behsê ji hinarê dike. Behsê ji xurmê dike. Behsê ji rezê tirya dike. Pekî ji xwezayê nebe. Vana tê vücudê. Mesela Xuda Azze ve Celle nev bi nev giha daime. Giha sebz. Takip ya da ayet şeylesi bibinin bixwînin. Giha daime. Li ser wan giha başa gada döndürê wan başa gada tijî deyî genim daime. Tijî ce daime. Tijî birinç. Tijî nisk. Bajîşkê noka. Vaya giştî di xwezayê de tê. Wexta ku em xwezayê tarîf bikin, em yani pêşeroja neslê ku li dû metê em pêşeroja wan tarî dikin. Wexta ku em xwezayê qirêj bikin, em pêşeroja neviyê xwe û neslê ku li pê metê em pêşeroja wan tarî dikin. Em naylonê xwe bavêjinê xwezayê. Em ji bona yek xwarina kebabekî yaxud goştekî têrekî em silahê xwe bigirin herin têkevînê dar û daristana. Em li wê derê heywanekî bikujin ji bo zikekî goşt. Yaxud em teyrekî bikujin. Em her ne seydî û nêçîrvaniyê bikin. û navê seyd û nêçîrvaniyê cî kirine spor. Eva jî tiştekî rastî xeterek yani tiştekî pir nebaş e. İnsan îdî di medya civakî da tere heywanê ku dikuje bi sebeb nêçîrê di medya civakî da pavre dikin û çiqas kew kuştine ew heywanê were baş. İdî wan tê de pavre dikin. Meze exlaq insan ji exlaqê seydî û nêçîrê jî dûrketiye. Cîwêre jî exlaqekî heye. Gere acilen van tiştana were terikandin û em xwedî li xwezayê derbikevin. Mesela li Kurdistanê yani îdî neredeyse dar û daristan xillas bî tu tiştekî tê de nemaye. Cê ku ez nas dikim bi navê Midiyê li welata me digo girê boğa meriv ku têketa nav gameş têketa nav tê de wenda dibû hat şewitandin. û herçê ku di binê tehrîbata bombebarana da hatin şewitandin
و هرچی کو انسان به تبر و بیر و بالتی خو چو بری خلاص کرن او دار و دارستانانا دوی دره دا از بالا انسان دکشینم سربیا کو یعنی خودی لخوزای درکبن لطبیعت لدوغای خودی درکبن تحریب نکن جمر لازمه جزاروک مر لازمه جنبیه مر لازمه جه طبیعت نبه تو تشتکی چه نبه مثلا اگر کو وان علاج صناعی درخستن اگر او نه آنیا بدار و دارستان ور نکرانا zaten او حیوان دوی داره دا هفدو دخون هنه او حیوان میکروبا دخون هیه او حیوان مراربی دخون هیه مثلا هنک حیوان دوی داره دا هی گنه دخون گنه دیگه با کرم کنگو نخواشا کرم کنگو دو تنیا insan kene pedigir demir. Beri kene bir insan adgırt insan ne demirin? Çıma? Çünkü van ilacı sınai birin avıtın ormana دوی داره دا هنک حیوان نسل وان خلاص بو او حیوان کو نسل وان خلاص بو او حیوانا وقتا کجوه داره درکت دوغا دنگا دوغای حجیه ارد حجه که کتنا دنگا طبیعته او هنک حیوان تیدا هار بو جوان حیوان کو هار بو یک چه گنه بو گنه جو وقتا بو انسان دگرد انسان دیگه دکشت اگر کو ام وقتا لخوزای خودی در نکبه خوزا لما خودی در نکبه امتحان خوزای براستی یا انتقام بگود امتحان زمانمه حولی انتقام خوزای براستی تم جپر گرامه مثلا ام دارا دبرن لهی کی لیته داره کی بده انگل کرن تونه هیلانه کی ته داره کی پیشا و هیلانه تونه ریه مقاپات دبه انسان مدبنیوان هیلانه دا دمینه او دار دارستان کو وقتا لپیشا وان هبا او ددان سکناندن yani intikam ovi per bitalici jmete girtin le em ferqavi tiştahan edanın deyem jenek hayvan yabani ra em dibejin cenavır carna dibejin esas cenavri her yemesin insanı je insan cenavırtır tunu mesela şereki دخوزای دا برچی دبه جبونا گزدکی خوتیر بکه ترى حيوانكي ميچرا حيوانكي و حيوان دگرتینه دخو وقتا کوتیر بو راد زه حتی نیچاردم برچی بو yani حيوانكي دنجي ناکو جنابه بس از بیاج بکشم سبه دخوم یا خود دو سبه دخوم لی انسان ترى دخوزای دا سیدا حيوانا دکه یکی دکوجه یکی در راستی ویجی دکوجه یکی در راستی ویجی دکوجه حتی از دکارم ویجم بره پس کووی و بره خزالا بره کبوتا بره کوا راستی وانواره لیدخه بلکه گشتیج دکوجه و ویاجی خورا سپور دزانه ویاجی خورا حقا کی دبینه اوا ظلمه موقتا کو ام دبیجن ظلم ساده تشتا کولی انسان تکرین نه او تشتایه ظلم لخوزایجی تکرین zulüm le hayvanata tekirin, zulüm le nebatata tekirin ku droje veda cihati kirin zaten. Mesela van örneği ku gede o dibejin ya eve ku genetike van hatiye dekişkirin, hatiye havlandın. Sebebi nefaşa priyon vay. Eğer ku med temati nekra, med denga tabiatı xirab nekra ba iro akasa insan nefaş ne diket. آقاسا حوجه به چکرنا خستخانه چی ندبو و آقاسا نخواشی ده خستخانه دا بچی ندبو حضر که من بحث خستخانه کریه یعنی به آنکتوده که بچوک از دخوازم برنامه بداوی بکم مثلا ولات من موش بینگول ارزورم قرکوسه yani آغری و به طبیعه که گمشخانه ارزینجان دوی ortada dövüm bölgede Erzurum ciku yani nexvaşxane teda hebu doktoru baş teda hebu Erzurum bu. İnsana beriya 20 sal peşte nexvaşe xuj muşe danin, juvane danin, ji Ağrı danin, ji Gümüşhane Bayburt, ji Erzincan oj Bingole. Nexvaşe xudanin de Erzurum'da tedavi dikirin, le de Erzurum'da duhav nexvaşxane hebu. یک بنابه نخوشخانه نمونه و آدنجی نخوشخانه araştırma da gotun. İnsan دوی شرط da akasa insan kul serve dereci hebu
سه ولایت دن نخواشی خود بر ده شرط وی چاقه دا نخواش که آپانتیز دای هفته که ده خستخانه دا دما لی مریک نخواشی خود بر ده چولوی داره عملیات ها دکر تداوی ها دکر دانی ایرو ام ولایتی که مگوت موش ارزورم وان حکاری و گمشخانه ارزنجان خستخانه وان دولت بخود ذاتن هیه و ده ارزورم داجی Yakutiye, araştırma, numune, göğüs hastalıkları, bölge hastanesi ve şehir hastanesi bixirci nekhoşhane hususi. Akasa nekhoşhane de Erzurum'da dahi insanı iro bir randevu, bir sistema randevu terin onu karınci bibinin nekhoşiye xud tedavi bikin. Sebebi biya çiye? Sebebi biya evuku mekhoza xirav kiriye Xuzay nekhoşi daime. İroji mesela de şeker ji pincar çeydi bu. İroji de ji nişasta çeydi bu fabrika şeker hat firotan. Tamamı de sen ödeme Dünya Sağlık Örgütü. Dünya Sağlık Örgütü de beje ya. O mesela şekeri ku ji nişasta çeydi mi? De bu sebebi kanseri çeydi ki. Geçtik bir denge bilind ve adı na. Me emçerdikin eman fabrika şeker difroşun o vakta kusibecem kanser bu o reisi ku fabrika şeker difroşun o devlet yani mergi devleti o idarekar devleti bakan nazır devleti evi ku iro imzay daveci binevan fabrika şeker difroşun sibecikte o khaskhane kul Erzurum'e meana tarif avankır o nezikimini Dinli keleka bölge hastanesi, onkoloji hastanesi ki çedik, nekhoşxana onkolojiye çedik ku sadece buna nekhoşe kanseri tedavi bikin, emterin cardijera desti xul hebdixin. Eğer ku me bipirsiya, me bigota doğay tabiatı tarif nekin, tişt bira organik bimine, bi xulqiyata ku xuda şandiye, tişt xuda biçi şekli şandiye, denga xuda xirab nekin, Denga çekirina Xuda xirab nekin. Eğer me ve halehane bipirse, iro akvasa xastane çenedi bu. O akvasa xastane çe bu, sebe ihtiyacı bi nekhoşxane onkolojiye nediman. Nekhoşxane ku sıf tedaviya kanseri bikin nediman. İro emezedikin, me tabiat xirab kiri, me denga xuzayı xirab kiriye, me hayvan yani me hayvan kiri düşman, hayvan. Em bunun düşmanı hayvan. Yani ji ber vedvecim en ve canavar esas canavır yani bezin insanı. İnsan ji bona xwarina salekî, 2 sal edin, 5 sal edin, 10 sal edin, hatta ji bona 100 sal edin, insan istifdike hayvan istif nakin. Zerara hayvan ji tabiatı ra tune, le zerara insan ji tabiatı ra pur zedeye. Edixwazim ve ayet ahan bixwînim û bi ayet ahan jî بداوي بكم خدا عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضيرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبيها وغير متشابهين انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون خدا عز وجل دبي أو خدا إكوج ورد آسمان دا آب شاندية أو خدا دبيجي ما نوع بنوع تشيشيد بتشيشيد بوي آبي جوارا زبات دا هشنکرن جوارا نباتات دا هشنکرن مالسر وان نباتات جي مثل گنمو جو شعيرو و نسك دوان دا مالسر قات بيجن باشاق ما او بوان حبات جي کرن و مجوارا بوستان خورما رز دريا و جي زيتونا و جي هنارا مجوار شاند وانا قشتك نعمت خدا عز وجل للسروان
لسر و اگر که خدا وان نعمتانا جمرا شاندیه لازم ام قیمت وان نعمت خدا عز و جل بزنبن ام تعریبات ده خدای دا چه نکن ده طبیعت دا چه نکن پیش روژا زاروک خو و نسل آینده یعنی نسل کل پیمته ام پیش روژا وان داری نکن هر وکی که ام چوا بدن خود ده پارزن ام گره طبیعت خوش بپارزن ام چوا مالبات خود پارزن ام گره طبیعت خدایش بپارزن به وی روحانه اگر ام طبیعت بپارزن ام جه پیش روژا و نسل دومته ام پیش روژا وان رونی بکن جوان را بمن اورناگی باش به امودا هر کسی کو بگی جوه زانینا هان لخوزای طبیعت خودی درکبن قیمت خوزا و طبیعت بزانبن به امود اجاره دن و برزداری تمامی تماشاوانا برزداری سلام دکن و بمینن خیر و خوشیه دا انشالله خاطره